Kingdom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. May adlaw ni Mudiagala kinausab si Brother Kier, member sa Emmanuel Bible Baptist Church, o kininausab at ang tulumanon ang the 15-minute Bible Truth. This is an online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. No, so wala tay lain nga tun-an diri, pulong lang gyud sa Ginoo. No, so dili ta maglangan. What we are going to talk about is God's promise to save. How do we describe this promise? No, unsa ni siya nga promise dia sa Ginoo diri nato, no? Now, atong basahan ang Bible sa John chapter 3 verse 16. Diri ta magkuha sa ato ang text, no? Because this is a common verse. It is even considered as the heart of the Bible. Ingon diri nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life, no? We can consider this as a promise of God kay tungod naman ni siya sa pulong sa Ginoo, no? Why we can consider that these things na nagiswat diri sa pulong sa Ginoo is tinuod, dili ni siya bakak kay ang Ginoo mismo ni sulti ani. And in fact, in Titus 1:2 ningon siya nga in hope of eternal life, which God that cannot lie. He is a God that cannot lie. No, once ang tao makapamakak, ang tao dili maka-fulfill siyang promise, but ningon ang Bible, which God that cannot lie. The Lord said this one, the Lord has yan yung gipasuwat dire sa pulong niya because di siya mamakak. No, iyan ang gisuwat for a reason, and wala pa niya na buhat, if it is still prophesied, iya gyud nang buhaton because ningon man siya, He is a God that cannot lie, no? So, but what we're going to talk about is ang promise sa Ginoo nga iya tang luwason, or iyang ang atong pag-describe that what kind of promise is this na iya tang luwason. There are lots of promises. There are a lot of promises in the Bible, but ato ang yung taganong pagtagad is aya ang promise na ang pagluwas, no? Because nganong kay ang tao gyud nagkinahanglan gyud og kaluwasan.
person is in dire need, in deeply need of salvation. Why? Asa ta suryan sa nato what is na unsa man ang save? Ingon ang Bible ay ingon diri sa mga dictionary that to save is to keep safe and sound and to rescue from danger or destruction. So, naitaw nga atong luwason no, naitaw nga kailangan kaluwasan no because na sila sa danger. Just as we are also in danger. Meaning in the Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life to Jesus Christ our Lord. Meaning, for the wages of sin is death. Kitang tanan nakasala, no? Even you know that you are a sinner, no? Kitang tanan nakasala, but ang bayad sa sala maong kamatayon. No, there is two death, the physical death and the spiritual death. Now, the physical death is just temporary. Ang pagbuwag lang na siya sa imong kalag ug ang imong mong lawas, imong inudnon nga lawas. God's promise to save is an old promise, no? Dugay na ni nga promise nga gikuan sa Ginoo. Awa ningon ang Bible sa Revelation chapter 13 verse 8. Yan ang Bible sa Revelation chapter 13 verse 8. Revelation chapter 13 verse 8 niyon ang Bible nga, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. No, the Lamb slain from the foundation of the world. No, iya gisulti po diri ni Peter, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 20 ningon diri nga, who verily was ordained before the foundation of the world. No, before the foundation of the world. No? So this promise there sa Ginoo nga yatag luwason, it is an old promise. Dugay na ni nga promise, gi-ordain ni sa Ginoo. It is these things are just the whole plan of God. No, we sometimes makapangutan nata why is this, why is that so? We do not know because our mind with God is not the same as our mind. Watakibaw anak. But ingon ang Bible that it is an old promise. Then everything is just ordained by the Lord. No? But this promise ko no, before pa nga nakasala si Adam o si Eve dito sa garden sa Eden, God's promise is already there. No, iya gyud gi-promise. Kaya mo siya diri before the foundation of the world. Tingon sa Diyos sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. So this is a promise, and so a promise, yan ang gi-promise before the world began. No? So kani nga mga verses po nagsulti nato that even before na ay sinner nga kailangan luwason, no, even before nga na ay sala nga kailangan limpyuhan, the Lord had already, ang Ginoo no, had already formulated a plan to redeem sinners, no? Ingon po diri, his plan is older than man, older than sin, older than Satan, and older than hell. So this promise is older than everything. Dugay na ni nga mga promise. God's promise to save is an old promise that shall never fail. So number one, God's promise to save is an old promise. And then number two, God's promise to save is an ongoing promise. No, ongoing yun ang promise sa Ginoo. No? Ningon ang ingon ang Bible nga 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ato lang basahon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. No? Ningon ang Bible nga for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Today is the day of salvation. No, it is an ongoing promise. No, if you will be saved today, if you will be saved tomorrow, it is still an ongoing promise. But we cannot assure ourselves, no, nga buhi pataugma. That's why kung nakadungog ka sa mayong balita karon that Jesus saves, only Jesus is the way to heaven, then
Ay paglingog because ningon na Bible, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. So ningon na Bible nga we cannot boast ourselves, no? That's why mingon ka nga, ay ugma lang ko mudawat sa Ginoo. No, today is the day of salvation, ingon ng Bible. So that's why we can consider that the promise of God to save is still an ongoing promise, no? But ato gyud ginamduman nga tomorrow might be too late. So karon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo sa mayong balita that ang pagtuo lang gyud ni Jesus Christ can bring us to heaven, then ayaw palingog-lingog. Dawata dayon si Jesus Christ because ningin gyud ang Bible that we do not know what lies ahead, we do not know unsay may tabo nato ugma. So this is an ongoing promise, no? Then sa kaninga promise ni sa John chapter 5 verse 24 sa atong mga Bibles. John chapter 5 verse 24 ningon ang Bible, verily verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. No, so this promise is still ongoing. No, we cannot say nga gahapon ra ni, pagka niadto ra ni. No, this is still ongoing. No, tomorrow if ingon pagyapon nga kay tomorrow is still new. No, it's the day of salvation. Mingon siguro ka nga daan na nga promise. No, it is an ongoing promise. No, muna karon ang tao gani nga modul dias Ginoo maluwas gyud because this is still an ongoing promise. No, ningon ang Bible gani sa kuan, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So this is still an ongoing promise. And then, number 1, atong istoryaan that the promise of God to save is an old promise. No? Before the world began, promise na sa Ginoo, iyan na nang gi-ordain, iyan na nang gibuhat. Iyan na nang gi-plan, iyan na nang it's a promise. Yun, no, promise before the world began. And then kaduha, it is still an ongoing promise. Ongoing gid gyapon ang promise sa Ginoo nga yatang luwason or iyang luwason ng mga tao nga wala pa nakadawat, no, sa mga tao nga wala pa nakadawat sa kaluwasan, no? Because then again, God's promise to save is an ongoing promise. And then lastly, God's promise to save is an open promise. When we speak of open promise, kanang open for all, tanan. No, ningon gani ang Bible atong gibasa ganiya sa John chapter 3 verse 16. Ningon siya diri, for God so loved the world. Kalibutan gid gani yang gisuwat diri that for God so loved the world that he gave it only begotten son, that whosoever bisan kinsa mo nang bisan kinsa gid ay whosoever man, no. And then, ingon sad sa John chapter 6, verse 47. Ningon ang Bible nga, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So, ikaw din nga mo to ni Jesus Christ, no? Ingon si Jesus Christ diri nga, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So, ikaw mo to ni Jesus Christ, karon, if you believe in the Lord Jesus Christ, tuhui lang siya, sa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo, imong tuwan siya nga siya imong Ginoo, tuwan nimo siya nga siya lang ang makadala nimo dito sa langit. Then ingon diri ang Bible na kay everlasting life, no? This everlasting life is a gift, no? This is a gift of salvation, no, nga ni ikaw padung sa impierno na kay everlasting life. So if you're not sure of going to heaven, dawata ang salvation na gi-offer sa Ginoo nato. So God's promise to save is an open promise, no? Balik ko na to sa Romans chapter 10 verse 13. Romans chapter 10 verse 13. Why this is an open promise? Kay ningon sa ang Bible sa Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Bisan kinsa gyud mapaunsa pa imuha nga estado diri sa kalibutan, dato pobre unsa imo estado, God has the capacity to save you, no? Because God will save you, no? Even if kinsa pa ka, bisan kinsa pa ka, God will save you. So unsa pa kabati imong background diri sa kalibutan,
God will save you. Because ingon man siya diri, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So these are God's promises. No, this promise is an old promise. This promise is an ongoing promise, still an ongoing promise, and it is an open promise, open for all. No, that's why if you are not saved right now, please come to the Lord and ask for salvation. No, ask the Lord to save you. No, because just one thing we have to do is just to put our faith in our Lord Jesus Christ, and then we will be saved. No? So, mao lang to ato ang pagatulan karon, it's God's promise to save. Hopefully, natay nakuha sa pulong sa Ginoo, and atong ampong ang kini nga pulong dili mahimong kawang sa matagadunggan na makanuhog nini. Salamat og mayang hapon. Mayang adlaw diha kanimo. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.